Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udes ovdje u St. Louis, Missouriju i fantastična tema danas, pošto nam je se to najvjerovatnije svima desilo u vožnji. I pitanje je da li mogu ja biti kriv ili djelomično kriv za udes ako pustim vozilo ispred mene da skrene i to vozilo ima udes sa autom koje prolazi na traci pored nas, jel? I evo malo ovako da dočaramo, znači šta je scenario i svi smo bili tu. Zastoj na ulici, ide se polako, jel? I ima vozilo u traci za skretanje i hoće da skrene lijevo ispred nas. I mi hoćemo da budemo fini, jel? Mujo hoće da bude fantastičan vozač i kaže, Zemo, nema problema, ajde, skreni, nije nikakav problem, slobodno, ja te neću udariti. Ta osoba, gledajući Muju, normalno skreće i auto sa desne strane pored Muje, u traci pored Muje, nije vidjelo to. Auto je pup, udes. I onda Mujo kaže, poslučkaj ba, nisam ja kriv, nisam ja ništa uradio, ja sam samo vozio, stajao ovdje, jel, nema ništa. Nažalost, nije tako. Može Mujo biti kriv. Kako? Iako je Mujo samo želio da bude fin, jeli? Može biti kriv na osnovu tog zakona gdje mi moramo da pazimo i vozače oko nas, jel? Tako da kad je Mujo javio ovome vozaču što je pravio, što je skrećao lijevo, jel? Kad mu je rekao, ajde, Zemo, skreni, nije problem, taj vozač je se oslonuo na to Mujino, na Muju i on je skrenuo lijevo misleći da je sasvim sigurno. Nažalost, nije ni Mujo vidio ovo auto sa desne strane na desnoj traci, niti ovaj vozač koji je se oslonuo na Muju da zna da je to tako i sudar. Znači, Mujo može biti kriv, iako je Mujo samo želio da bude fin vozač. Tako da pazite se toga i nemojte previše biti fini na Missouri ulicama. Hvala vam i ako imate kakvih pitanja, 314 352 6800. Hvala i prijatno.